ithi Nyangayezulu bangcwele ithi noma ningangibhalela kuyo yonke lemisi ithi ngingangeni ithi kodwa ehlathini ngiyongena ithi ngiyongena ehlathini ithi uyotubona phakathi ehlathini ithi bawubuza abantu bathi yini lena ngoba sekumhlophe phakathi ehlathini ingubo emhlophe hey yangena ehlathini ivesi lokuqala bazalwane bami ningabi abafundisi abaningi ithi-ke inkosi yamaNazaretha kule nkonzo kwathiwa ngoze ngihudulwe ngesikhumba kodwa mina ngifuna ukuhlala ngize ngihudulwe ngesikhumba ithi ngihudulwe lemphuphu yesho njalo Inyangayezulu ithi lemphuphu le ingidonse phansi yahlala yathi iminyaka yami yabala yathi sengino 80 noma 86 yathi iseminingi leminyaka yathi nginika nina amaNazaretha ningahambe emhlabeni ningafikile kule minyaka nayibonga nini nahamba ningafikile ku ngoba mawunikwe umuntu into uyabonga unayibonga nini yabonga iminyaka uzohamba nini wena cha ngisho kuwe enobuka mina kukhona ingozi ekhona phakathi kwethu ithi maNazaretha kade ngihambile ngiye ekhaya labangcwele ngiyosho ukuthi cha sengihlalele manje sengifuna ukuhamba ithi bafike bala ezulwini bathi cha ngeke uhambe wena iswe leli lingakabuyeli ezandleni zabantu yathi ngisazohlala kwahlala kwaze kwavodwa ngemva komvoto yathi hayi sekulungile hey wawungekho ngalesi wena nje ayisiqala ukubona khona lapha asikubonanga lapha esansi kade sikhona embeka sasigidela phansi egroundini emfuleni wawugida ngapho wena kuhamba kwathi mase kufika insuku ethize Inyangayezulu esikhumbuzweni eJudiya sikaDisemba izophuma ize lapha yema ngengoma ka77 Nkosi awu maNazaretha ayi lapho ubabiza abanye
imoto eshaywa umula sekwathi ungazangena insizwe zimngebhamu ezide ezinye iphethe imkhondo ezinye iphethe ocela kodwa ungazangena asikufune lapha hamba yema yathula iphethe iqoko ngesandla yema yathula yesemgwaqweni indlu yayisethuzo umgwaqo zesinsizwe nebhamu bathi uyabe pendele emva yafika yema eminyango endlini yayo yema yathula yahambelela esivalweni yathi yafakukiya ngene endlini kanti usephakathi phuma ngiyabona njalo wawukhona phuma hamba phuma saphuma isulane seme emnyango sabuka imoto ya sayibuka sawela umgwaqo bathi hamba ayikho indoda yakhe lenye indlu umuse hamba uye emsini wakho senibuye futhi nithi unyaza luhambe lapha ekhaya nisesa nalo umoya yiko abantu lapha ekhaya hamba abanye bephenye ingubo bese hayi hamba sayilungisa nini leyo nto angeke umzimba wami unakala ubanje ukubafika uba ngithi ngiguqe kanje ngikhumbule inyanga yezulu kazami yonakala angikwazi uba kunzwayo salushamba iqede lento ngoba iyangihlupha ngithi ngimi phambi kwabantu ngizokhuluma ngoNkulunkulu bese ngifuna ukukhala ngibe sekathi ngiyibona ngibe nepicture yayo yingoba ngalubona usizi layo angilizwanga ngami ngalubona ngamehlo ngokuqala kulalenda abanye abayazi ngizobika indaba elapha ephakameni ngifike kuxoxana kuyinto engiyazi baye intoni kuyinto engiyazi wathola ukuthi hayi ngeke angithatha abantu abathile ngize enkosini yasemaqadini and ngafika inkosi yasemaqadini ifile igula yindaba ehle yiyona nto engihluphayo edala ukuba ngithi mangicabanga ngenyangayezulu kufika usizi kumina kungabikho ukukhululeka ngicela inkosi yamakhosi Nyangayezulu inqinise ingenze ngibe yindoda angilokwana ngaphoca abantu bangikhala ngizodlala ngami ngeke angokudlala no hayi ungacabanga ngikhala sokuba ngisaba wena wale mhlambo ungasebenza intando yakho ngeke uyenza intando yakho ku hayi nasezweni lambanga ngazi ukuthi umjolo ngijolile mase eqondi amen ikhona ngicela iphele lento yokuthi mangiphambi kwabantu bakaNkulunkulu mina lo ngakhala ngaba nosizi ngendaba ukuthi ngine picture inyangayezulu cela inyangayezulu ingithethelele ibususe lokuthakathaka obusegazini lami ngenxa yayo amen bantwana bakaNkulunkulu sithandiwe mshene noma kunjani kodwa sithandiwe masimthande mshene lo phambi kwethu masimthande mshene futhi sisimthande ngendlela ukuba simakhele ugange ifence yokuba always avikeleke kodwa akanovikelwa nguwe noba ndimi uyovikelwa sithi sonke akanosavikelwe nje mhlawumbe nguwe kuphela uyofuna avikelwe sithi sonke siqiniseke ukuba ushembelo uphatheke kanjani amen ngoba yinto yethu
ayikho into esinayo apha emhlabeni ngaphandle kwalento yokuba sibe noshembe. Akukho buhle esinabo esiziqhenya ngabo. Uthi uMandela overseas utambuza amangesi athi Mandela yini ninayo eSouth Africa enhle ngamkhona ikhuluma lapha ezansi ebuhleni. Uthi uMandela ngathula. Uthi ngathula ngacabanga. Uthi kwafika umho sinoshembe. Uthi ngathi into esinayo enhle eSouth Africa ushembe. Uthi amangisa aqhobizana. Ade alala. Pho thina ngenziwa yini ushembe wethu singamguni kakuhle simphathe kakuhle ngizohlala phansi ngake ngathi ngilanga bukela icha uphapho wakhona akwenza into ethile lapha ngabuka into ahlala kuyo engahlabeka kathi hawu lo phapho uhlendane nje uhlala ezulwini awuboni umuntu uthulekile kanje cha uyabona athi kuhlala isilola sasezulwini noshembe bana benjalo fana ushembe la ehlala khona kubonakala ukuthi kuhlala enye into esabeka athi bese yabona ukuthi ngesabuya athi kuxhosa ndiyoyika ungena baba athi bazibona ba andifananga ngangena kuba le ndawo inhle ibukeka iclean iphephe ngabantu abaclean abantu abaphethe babe clean na babe bahle bakhona ukuthi baphethe inkosi yamakhosi. Amen. Ngiyabonga ngosesephameni amazwi ongiphe wona. Ngiyacela baba apho ngone khona ungithethelele nangokuthatha engikhuluma ngabe sengizibike bona namhlanje kube siyabuqeda ngosesephameni. Ngelilanga ngithi mangimaphambi kwakho ngibe indoda njengamadoda bengiqine ndingabe nava ndiphile cela ngosesephameni ubuyisela esihlanu sobukhosi. Amen.